fo ile tunu ile ne oli tala mo le nei tula mo la fa fonga mai tala tamua fai tau selau singa ro ka fa popo la lusi le mtanga no ngor soi fo malo ina atu por ile numero ila to wa fi ile television ni Samoa tau fiona wala opek moranga ia tu leva no fo so ile champine de langi fo so anga festiloi I tala ta longa fa pomaya fala felina e fai tau selau ia singa ro go fa ta o to tipi le mtanga ro ngor soi fo malo ina ilalo se tal sanga o la fa o to ilumo la fa ngaruenga ila so tao o official lua ni matanga luenga o fita ia mare lusionga luenga o official le mo fata wino se palai le afera o finga luenga o official po nga fata auto fata penga mfai unga e yai le lima se lau le o finga luenga e yen mam anga la tar sa ina le matanga luenga so fo malo loina ia le soro ia le faito se lau nga luenga il vaenga mo fata wino se palai sa longo le tamata o visa silo le matanga luenga fe pole a imachi apa le o finga luenga o se vai nga telo nga luenga ma no e fa tu muina o tar sanga ina ave share i se email le so sa fa sino o finga luenga o le ate atu se apianga e yai sa longo se tasura o finga luenga le Johnny Sila sa la to lola o le mela vale o yai o le ai loa tili atu fa ingo nga luenga Lucy o fa mtalanga le toi fa tulanga no le matanga luenga le amani no mai pe amai ar fono tanga le pulenga ma le finga luenga le aso atao ile email sa fa tau yele le Johnny Sila le proile to wai sa fa dia I apa o le lato fa mua o le fa wau le so ta inga masuinga e paia pat sei maringa le fa tasi mar fa maoni fa unga e fufu e paia e silia mare afe tanga fa inga luenga le vai ngo fa mau ma wala fa ti konolosi pole data and digital wa mai 11 fti ma fa mu tali lalo le tastanga mo moatu ma fa tau se lawa nga luenga Lucy le tau to se fo malo loina lo kele tau tuar soi fua malo loina ale hauhora maori ma soi fua malo loina ale Pasifika o nei fai unga o fai a petoi le matanga luenga soi fua malo loina e tau fatu muina I ta lafo matanga luenga se lau fas 10 miliona tala le masina e au na maua I le fai oni toi fatu langa na tele sa fo ina I lalo le te inga komsina lista levi ma apa o le vala o tongi le vaori ma tama tai tu maulava ona avem fa pitauli mai matui tui I New Zealand ai ora malo mo te fai fatale no ale mata upri te wino tu la fono ma fanga ina te fa singa na popole new calculator e o mai lava te minei o le bala o tongi te mali valu te mali lupa sene o no winga o tina mata ya mo te tongi I se fa tulanga na o ngā tongi le valu te mali lupa sene mai lai te kiatu lea na I lole I tu paori mo ngā luenga tuse ngā ruai mo te mata ma tina maori ma le Pasifika o le vala ma tuai te le atu ele taso le tala e mau e te papalangi ron tutongi ele tusa le ma le vasu tasi sene mau e tina posta mata maori a ole te mata I postina Pasifika e na ole fitsu ma reiva sene o te va fita uli fa wau fa mtele ina ele tina komisina mo ava no tuso ngā ruenga ele official komisina a ia tau tingata le pionga ia tau no mari Carolina Sumeo o se lumba mo se tu no fa tulanga mo ile lo langi ta ia longo ai vai ngo tala ale the detail mo se tu no le te mainga Johnny Sila o se me matanga ma le luma tina ma ma tai Pasifika ile luas fu pasero tongi ma wala tuai ile papalangi ma ia ta wai ta o tele fa tele no le fa pita le terminate e mo mia le vave fa e expo fanga ma o level de tau na fo ia toi fa so le tu la fondo e terminate o fo la sia le malo se por kala me amate pu e vai ai le fa pita uli o ilo ai o le whasengana le valo tu tongi o lima tama tai po le gender pay gap calculator sa am talia le masina tuluai e sostonia I pisinisi I le mai tawina ma whakala noa se le nga tusa o tongi e awhi ai mea whainga luenga mo le whasenga ino le valo tu tongi ma whaavai ai ni fuafuanga I whakino ma le tula whanu toi teu so tanga o ngā luenga e whailo ai tu tongi o tangata whainga luenga po le employment relations employee remuneration disclosure amendment bill o fire ne yai Seiuli longa ele silia marona to stanga o ainga Pasifika o fawo se toi manofu e o ma yai fale la Haiti se me moni ele o fate I ele fala bu tongo of social salvation ami ele sai malvanga tala PMN e tusum fa mo mongo le tusinga ngoa mai mtanga luengo foi numero fa mo wina le statistics in New Zealand e silia marcela wafe tanga te fa tenga ina le matua ya pia I mea no fai se tanga mai le Ivas fui riva afe pasala ono smalelo o tanga kasayai
ile lua fe mas balu o le foi numera a fia la to ele ni me no foi no foi no fanga le tu mau fe o mai le no foi fale o ainga ai foi tu ai ngo fale ele te tau no foi nisi e a fia i tanga te piru sile na fia ile le anga o me no foi ele tos mal valts mal ni paseno tanga te paseka ai po le to fale ma le to se fulu tanga te to tasi e no fo fe o mai fale ta wai si le male lus fulu warwa tanga te paseka ni sila e ma to ai ma e to la tulanga le anga fale no foi o le whātūranga no le nofo pe o mai whare o ainga pāstika o mao atu le mea iai. I le whāpasengane le tunu o awa o te sumari lo pasene a ewi lea. I le awa o te telengo whāmamonga o whāwawa i le le ai. O se swinga i te tonu o le ono te sanga. O ana ika le tamaitai e whāpasenga ina i inga whātino lau tele le Salvation Army. O i whalia. O ne whāmamonga o whailoma i le whāwawa o whāpitauli o tupama i whale New Zealand. Tai le whāri ai. O ainga Pasifiko o peto i le pasi e atu ni o latu lava fale umia sa aloto ma umia mautu. O no lele nga fatia ino le tau. Ma fale maututongi e iai fo ni lui tau na masani ai. I le tala whea ngai mawhitau i mo ainga Pasifika e to ati tele. O whaania ni mata ngaru ngaro soi po maroro ina Samoa o whawana si tele numero tangata e api e wha mai o karevivingi pole whooping cough i le tano. A patino le tamo tilaiti. E suma wha mau maunga o te osu mara wha mata upu pole onsu wha pasene. O te mai tia la i tia nei lalo ma le tau sanga le matua. O lana li poti muli nei o mate tungo le pipisto le wha mai o whailo ai. Le toa valo o isi wa fia ma le fast ma le ono i lato o loma salomia wa fia. O i lato uma wa fia o lipo tiai o polu. Le lima suma le ono pasene o te ineiti ma le fasu wha pasene o tamaiti. O le asorusu ma le valo novemba sa porfola i sa mo le pipisto le talvivini. Pariere mtanga luenga, o le pipiso le wha mai o sitia i Samoa, tanu mai o ke topo le tau sanga nei. I le mai ai o le whai tau sanga, e leo toi e se pipisi, ai po le mtua i mawala ro lava o se pipisi. Le poti ai le ro minga le Samoa observa i whapea. Sa whaariere sui whatono le soi fōmano loina o Samoa, tanga loa Dr. Robert Thompson, o le whatulanga no tuinga e whaia morika le vini, e le o iai se tūlanga le lei. Ia taro talonga o le Wallo Carlos Oberg i le ruino le Champignon Rolangi le tamara sango whai pilenga petiloi le tonu o pa Ultimate Fight Competition for the UFC o le au i atu le ilona tona i Berzanian. I le mai ai o le tausanga i luafi mareru furfa i se whatulanga na le lei le awaile le to se fulu e pito i lunga o le au panga mafa le UFC le light heavyweight o le alo sa mo kiwi o i loa i a black check o i a maua nei sana uai fusuanga o le luafi mareru furlima. O le a fusu ne le champini mo mua i a Jan Blagowicz i le non tona le astolusu tolo mati. Blagowicz ua sa umia le champini no langi i le au panga mafa i le roa mareru futasi ina ua lui hina e Tanzania o New Zealand i le fia vea ma se urua i tangata e lua champini au panga ese manu malo ai. O le tama polani sa vea ma urua i tangata e na te whatu i le loina i a Tanzania i le manu malo i ai. Mo Oberg o le fusuanga o le isi lo step o le fia mau sa nava no e lu ina champini i a Blagowicz o lo tula wha i le langi le tamilain. Blagowicz e pasu ma tas tausanga. E le to e fusu lava tonu mai. O na whaia ina le se sengo whai unga wha masilo sa iai le la fusuanga ma Alex Pereira. Le ua vene ma champini i a iulai o le tausanga te wai. Wanya nei o le tama e taksi le talo o whaitoria mo le o Black Sean tuala o le Stevenson o talo stanga i la kapini usila. Ma le awale Chiefs e o foinati a tea se me alofo le Christmasi. I le vave fasa aloto o ia mai na whenga inga. Le ore ripu tia le vai ango tala le staff. E ia se whenga inga le leima se kalapu ia pani o fata o Tomo Stevenson. Ma ua ia ine ia tea le aia e tapa i le vave fa matu o ia mai na whenga inga. A whaia vave fasa aloto. O le awina ato i lore kalapa ku Potter Spears funa basi. Na i lore ta alo mo le ta amarasanga supalaka pi pastika di tau sama pou. Ai o ripo tia ai o le mata upo e male ale. E au na matua ilo ina ma fai tete le la kapia New Zealand ma le Chiefs. Au ai tau au ele na o isi no te alo e mana o e fase ese ma le kon karate o supa la kapia initi kon kalate tu pete tele. Ai whao no a vea o ia ma se ulo ai tama ta alo. E taliano na mana onga i se ten popo. Ai toi o nina i masina ma te le tama le stanga supa la kapia. A whai ai manuia lan ta stanga o le la kapia New Zealand pe o na wha kon kalate uma i eka ma te alo supa la kapia. O le ala tu loina. E ma foi fona la tu faia. O le kalapo le kopota o la tu faia. Foi sa la stanga ele masani ai.
o le tau mawhailia e vave na ngā hoi atu i Stevenson mai le kapia ni Sila ma le Chiefs. Stevenson e wha maoni tele mo le Chiefs e peona ta aloi ta alonga iwa sumareono talumai le ruaf sumareono. O lana ta alonga whaita ulia tasi mo le All Blacks ta aloi le ruaf mareo putolo i lalo le whaia onga le peuli le vai Jamie Ian Pasta. O Saudi Arabia la tali malo ne le tamar sanga stokali por langi ali le luaf los futos sofa a le tamar sanga le luaf mal tos fulu la fa se pania Portugal e Morocco italo mate jase fa e tuno America e Saudi per fai lo ai chino e pure le sokale langi le FIFA o le fai unga sa por flaina le presidente le FIFA Gianni Infantino il mai ai le phone tanga con gelasi o tamar sanga i por langi los futos fulu mal los futos sofa e nā te tasi atu no sa tau ofo iai ma tau mwhai pamaoni ai. Wharia Infantino e winga le tāmara sangari pura rangi ruaf ma tos fulu, wala atu au ina atu le soka i le gelo atu no. Ma le numero au e le whai ki tia le lei, e ma le mea moni o whale le a tili ai a manoa. E le ruafi ma le rufu tolu sa wharia e le FIFA e whapea. O le tāmara sangari pura rangi ruaf ma tos uwha, o le a whai atu no Asia, a po le nei tu o le rolangi le o China. Le fava soka Asia sa tongi le latu lang o itu o fonga Saudi Arabia. Australia ma Indonesia sa fa e dano anga mo tani maru fatta sia le tamar sa pitai sa to fa mamu esse. Ai oneto o fonga e luo mai ala mana mata ma wi fai tionga. O fai tio ina e latu te ya fianga no swing o le tau ye ne tamar sanga e paia te luai o le atili fa tu pro e kasa ona. Fa matu ina lea ma ile kele fe maranga inga e valele e mo o miina. Ai o New Zealand, Fiji, New Caledonia, ma Tahiti o se ina e puru fatasi le puru mo le kamarasanga o sokali o le luafe ma le lufuru lima po le Men's Championship League ina nei tuo le rolangi. O le grupu B o le ata alo i Vanuatu, Papua New Guinea, le Solomona, ma le aue manumalo ma le talonga aue tolu e whaia le kuki a February. Le a fiai awa kalapu ma le kuki Amerika Samoa, ma Samoa. O le se ngā pepa sa whaia ro tau tua whawara soka le o Shane au kiluni nei le Sonorafi. O le kamarasanga ari, o kamarasanga kalapu au tua le o Shane au fie kalapu e Champini kamarasanga au awa tunu e Pasifika. E whaia le Solomona ma le tus ulo mati le sumalelu Aprila. O le au soka ari au kilani po le Auckland City FC. O tolu nei tau sanga so o them Champini. Ma vei ma se kalapu pito siliato na maria. I lea kamarasanga i le pāse puru malelua. O na manu malo ai. Talanal ne aso, maua pia tu tauma, soi foi